cuman pacarannya kada hendak mendengar ujar nang itu janji. Pacarnya meminta digesak oleh Haime, istilah pangkata apabila ada duit hendak minta tali. Cuman Haime sakadar memacari, bila bakan dereen karomah diembire. Jadi biniatnya bu ai kada tahan lagi, paksa ngini Haime semalam diputusi. Waktu diputusi sekitar nang saminggu kada bergabung kami, karena nang di rumah ujar nang tuh pikiran, rasa nang kaya buntu sarasa ujar mati. Jadi nih Haime doakan tuh hari ini, mudahan Kang Haime sehat setiap hari. Padahal nih duit banyak kain nang beisi, cuman tuh umanya duitnya manguti. Sampai nih Haime kadang awa bakotek lagi, hendak manali umanya kada ma izini, ujar umur anum sejuta jua tak halus. Salli wa sallim alaih ilahi 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 rabbi ya Rasul ya Rasulullah ilahi rabbi ya Rasulullah bila jarujuk daun jimampai, bila jarujuk daun jimampai. Dadayan kain, bila jarujuk daun jimampai, kaikat lagi dadayan kain. Ilahi Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban. Ada pada ibu bapa pian sambertaan nang ada di sini, kita nang tak kumpulan. Pada hari ini kita dipertemukan, lawan ibu bapa pian sambertaan nang wabil khususnya di Sungai Kupang. Nang ada di sini ulun mau ucapakan, tadi kami pemula ada mengucap salam. Alangkah baiknya supaya bertaan kita menjawab salam. Jadi lawan pian ini sambertaan, baik nang di muka ibu-ibu tak kumpulan. Ulun bu ai ada tadi mengucap salam, kaina salam kami hari ini diucapkan. Atau pian nang hanya datangan, atau nang dikiri nang lagi makanan. Nang jelasnya pian di sini sambertaan, atau ibu-ibu nang ada di belakang bu ai nang bertaan. Kita menjawab salam, ngaran menjawab salam suatu kewajiban. Kalau sekali lagi ulun membulikiakan, Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban. Lalu terima kasih nang sudah menjawab akan, langsung kita berdoa pulang sambertaan. Mudahan bertaan berkat menjawab salam, kita nang panjang umur selalu sehat badan,
di mana bagana selalu dalam lindungan dunia wan akhirat bertaan salamatan pertama-tama pulang kami ucapkan kalau nang ni pemula ular membawa akan segala puji dahulu kepada Allah, kita nang panjatkan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Sayyidina Muhammad Nabi akhir zaman, kepada keluarga dan ahli baitnya pula kita ikutkan, kepada sahabat para tabi'in para pengikutnya tak juga ketinggalan. Lalu kita bersyukur hari ini seberataan karena bang di sini kita dipertemukan di dalam acara resepsi pengantinan. Lalu seberataan kita langsung bersyukur hari ini nang lawan Tuhan karena kita ini dipertemukan, berarti seberataan kita masih diberi umur ninang panjang. Lalu berataan kita berdoa pulang, mudahan nang di sini kita seberataan selalu dalam lindungan. Nang mana ada tulak di sini nang saruan, nang mana nang gering mudahan disehatkan. Lalu berataan ulun mau ucapkan sebelum mandihin lanjut sekali bertepuk tangan, bertepuk tangan. Pertama-tama pulang ulur ucapkan ini nang pemula suatu penghormatan kepada ibu bapak pian seberataan nang ada di sini. Kita nang tak kumpulan baik alim ulama atau guru-guru nang di sini saruan nang wabil khususnya di Sungai Kopang ini seberataan ulun nang pemula suatu penghormatan. Jadi lawan pian ulun nang mau ucapkan kami meminta izin ini lawan pian karena madihin kami menampilkan. Jadi lawan pian sekadar memadahkan madihin nang pemula khusus besa sapaan. Pabilanya rajin madihin memainkan pasti bang madihin kami nang dua kali baik buai menampilkan. Ini nang pemula khusus menyapa pian baik ibu nang mengamirah nang sambil bejalan nang bebeju biru bak kacamata hiram. Jadi kawan pian buai saberataan ulun nang sedikit hendak mau ucapkan kepada ibu bapak di sini nang tak kumpulan. Ulun nang pemula tak lupa mau ucapkan nang wabil khususnya ulun nih mewakili kekawanan serombongan. Kami terima kasih banyak nang lawan pian kepada tuan rumah nang sudah mengundang pada hari ini kami maisiakan. Jadi lawan pian sedikit memadahkan ini rombongan kami setiap nang diundang pasti madihin baik buai menampilkan ngaran nang buhan kami cinta nang kesenian dari daerah kita Kalimantan Selatan. Ini kesenian peninggalan nenek moyang patut saberataan kita melestarikan. Lalu lawan pian kami minta doakan mudahan kesenian kita selalu berkembang, mudahan kesenian kadang sampai hilang lah sampai hilang. Lalu tak lupa kami mau ucapkan kepada ibu bapak pian seberataan nang ada di sini nang masih tak kumpulan nang mana bapak ibu nang belum
pulihkan. Baik ibu bapak nang pian saruan, atau acel paman nang lagi berjualan, atau di muka baik pian bermobil, atau bahkan deren. Ulun pemula tak lupa mau ucap bakat, banyak meminta maaf, minta rela bertaan. Apabila hari ini di dalam pertemuan kami ada terjadi nang tak salah ucap, maulah bapak ibu dalam hati kada nyaman, atau sikap kami ada gitu maulah pian dalam hati pakai nang betaguran, atau lebih kurang hari ini menampilkan, atau tadi kami nang terlambat datang. Jadi malam tadi sedikit mengisahkan, jadi malam tadi kami nang behepsian, nang itu dilengger andak di paharangan. Jadi beretaan sapalih imbeh sambeh yang subuh bang buai beesa nang duringan. Jadi subuh tadi lambat nang tak kumpulan, lalu datang di sini setengah 9, lalu lawan pian sakadar maimpuakan, matihin nang pemula satu mat dibawakan. Karena kami tadi waktu nang kami datang nang setengah 9, nang istilah kata kami tak lambat datang, banyak meminta maaf minta rela lawan pian. Cuman tadi kami waktu tak lambat datang, langsung kami ke panggung haja mengondisikan, sampai-sampai kami cilai nang belum makan. Jadi marasa ai kami nang ini parut marasa kelurukan. Mulai di rumah ada nang makanan, lalu nang lawan pian ini saberetaan, nang mobil khususnya tuan rumah nang maundang. Imbah ni madihin kami meminta izin hendak istirahatan, karena parut lapar merasa kelurukan. Jadi lawan pian ini saberetaan, karena parajin kami waktu rajin datangan, setiap paai buai ada orang maundang. Bila kami datang langsung haja makanan, cuman hari ini kami tak lambat datang, makanya langsung haja kami maisiakan. Lalu nang lawan pian ulun memadahkan, madihin nang pamula kita nang kadelewe sakadar besa sapaan. Jadi lawan pian ulun mau ucapakan, nang ini pang arinya liwar kapapanasan, ulun pang begitar tadi nang kabelakang, nang ini kamu kapulang ngabang ni dindingnya buai kahahalosan, jangan ni dindingnya sedikit digenaliakan. Lalu nang bertiga ulun nang pamukaan, padahal nang B4 waktu besa lawatan, cuman bang berdua panas kada tahan. Tadi pertama ijay nang kedua hadi besambunyi ke belakang, padahal bang ulun jua nang marasa buai nang kapanasan, cuman tubuhannya dengar haber kada tahan. Padahal dipikir-pikir kada satiawan kawan, jangan nang sama panas kada papa sama pingsan. Jadi lawan pian ini saberetaan, kami nang minta doa tak lupa mau ucapakan. Mudahan kami paai buai sarumbungan, mudahan panjang umur beretaan sehat badan, mudahan bang kami beretaan parajakian. Nang mana masih bujang mudahan lakas bebinian, karena buhan kami banyak benar nang bujangan. Kalau ada di sini nang hendak belekian, nyaman tuh pangkaina pian maimpuakan. Jadi nang tak lupa sakadar memadahkan, lawan topang bini mas berdi hadapan. Adakah kamanakan lagi nang bujangan, kini nang buhan kami masih banyak nang bujangan, nang istilah kata belum bebinian. Jadi lawan pian ulun mau ucapakan, nang mana ni nang bujang mudahan parajakian, mudahan beretaan jual lakas bebinian. Lalu nang tak lupa ulun nang mengisahi kepada buhan pian nang ada di sini, sedikit perkenalan tampolo betemuan kita nang ini hari. Jadi lawan pian ulun nang mamadahi, nang ini kawan ulun nang ngarannya Mahyuni, cilai masih bujang inya belum bebini. Kalau pina ada di
sini jodoh ikam yunai hendak belegi istilah pangkata inya sambil mencari lamun di higanya ini ngarannya Haimi hanyar haja putus bu nang dikisahi jadi nih Haimi sewaktu bang dahulu ada pacar beisi cuman pacarannya ada hendak mendengar ujar nang itu janji pacarnya meminta digesak oleh Haimi istilah pangkata apabila ada duit hendak minta tali cuman Haimi sakadar memacari bila bakan dereen karomah diembili jadi biniannya bu kada tahan lagi paksa ini Haimi semalam diputusi waktu diputusi sekitar nang saminggu kada bergabung kami karena nang di rumah ujar nang tuh pikiran rasa nang kaya buntu sarasa ujar mati jadi nih Haimi doakan tuh hari ini mudahan Bang Haimi sehat setiap hari mudahan Bang pacar pulang lakas beisi padahal nih duit banyak kain nang beisi cuman tuh umanya duitnya manguti sampai nih Haimi kadang awal bakotek lagi hendak mana li umanya kada ma izini ujar umur anum sejuta jua tak halus jadi nih Haimi minta doakan lagi mudahan Bang Haimi sehat setiap hari mudahan tahun ini kada beisi pacar cuman mendapat bini lalu lawan biar ulun nang mau ucapi sebelum matiin lanjut tepuk tangan sekali lagi sekali lagi jadi madihin kami menarusakan kepada ibu bapak biar nang saberataan nang ada di sini kita nang tak kumpulan lalu nang tak lupa kami mau ucapkan nang mana ibu bapak di sini nang datangan nang mana hanyar datang silahkan dulu makanan nang mana bang sudah sampian nang datangan nang mana tuh kasini tak jauh saruan kami nang tak lupa jua mendoakan mudahan tuh bang pian nang tak jauh saruan baik nang motor kuning nang hanyar datangan mudahan buhan pian kaina tuh bang bulik salamatan beretaan lalu nang tak lupa kami mau ucapkan lakasi nang di motor ancap hagi turunan karena tuh bang singgah bilang menangah jalan jadi lawan bian ulun mau ucapkan mudahan kaina bulik beretaan salamatan ada baju hijau turun bandut dia nang dilihat-lihat awak saling kenalan binanya bang pian lih bu tak kencang makan jadi lawan pian ulun mau ucapkan mudahan hari-hari selalu sehat badan mudahan bang pian tambah nang terus makan sehingga nang ka rumah kada muat lawang mau gunal benar macam muat lalu tak lupa kami mau ucapkan nang ini nang madihin kami nang pamulaan lawan ibu bapak pian saberataan tak lupa hari ini sedikit menyapa pian madihin pemula kami nang menampilkan lalu nang tidak lupa nah alhamdulillah amangku piah hirang ada memberi sawiran lalu nita tambah parut gelukan lalu terima kasih manglah nang lawan pian lalu nang tak lupa ulun mendoakan ada nang 50 sidun memberi sawiran nang ini sawiran pinanya pemulaan lalu nang tidak lupa ulun doakan pian mudahan bang pian nang itu panjang umur sehat setiap hari mudahan bang pian dilancarkan rezeki nang usaha pian mudahan diberkahi mudahan beretaan selalu dilindungi mudahan beretaan kita kawan naik haji naik haji kapal negara bermotor betapok tangan
mudahan mangai pian salamatan nang di jalan usaha teripil mudahan bang selalu diberi keberkahan lalu nang tak lupa kami menarusakan lalu nang sedikit pulang mau ucapakan nang wabil khususnya kepada bini master nang ada di hadapan ulun mewakili kakawanan bertaat pada hilaki pian ngitung harannya master terima kasih banyak sudah nang lawan kami nang ini menjelurakan nang istilah kata semalam betalipunan lalu lawan pian sakadar mau ucapakan nih amang kubiah hirang tadi memberi sawiran pinanya bejalan sidin hendak makan pulang lalu nang tak lupa sakadar memadahakan lawan nang bini master pinanya nang kadede taniat memberi sawiran maka dengan haber hanya menjual apansa liwar kalah belakangan jadi manuk are orang higa rumah ulon nang itu haki bakaran lalu lawan pian sakadar memadahakan nang alhamdulillah ulun mau ucapakan cuman tupang anak sudah kenal di hadapan sedang ai cilai pian anak di hello si pulang kami mau ucapakan kepada ading-ading jaka pian ke pinggiran karena dingai panas kakak juga kasihan lalu nang tempolo ading-ading tak kumpulan padahal hari ini buai nang hari kami sekolah kada bayan ulun salah sambet buai mau ucapakan hari ini hari Sabtu kawan membisikiakan jadi hari Sabtu padahal kada parayan karena bang kami tadi ada melihat sekolah nang turunan lalu nih bang master ada memberi sawiran jual 50 sama lawan pamulaan lalu terima kasih ulun mau ucapakan mudahan tuh bang master inya laki binian kaina bang master selalu dikuatakan sehingga nang bini pulang buai betianan berangai betianan imbah bulan Ramadan lalu lawan pian ulun mendoakan mudahan tuh usaha diberi keberkahan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada nih bang ibu lawan anak lalakian nang 10.000 ada nang mau kayakan buai terima kasih anak pian beliuran jadi tuh liurnya sapui lawan tangan lalu nang tak lupa mangai terima kasih ulun nang lawan pian tahu ini duit sakadar maatarakan jadi wan pian tatap ulun doakan nang mana nih bang ada sudah memberi sawiran atau abang amang nang maatur jalan terima kasih banyak pulang sabarataan mudahan bang pian panjang umur sehat badan mudahan berataan kita para jekian segala usaha diberi keberkahan duniawan akhirat berataan salamatan lalu lawan ibu tadi lawan kakanakan mudahan anak pian kaina buai ganal berbakti lawan kuitan mudahan makin tuha inya kadepan nangisan nang istilah kata lawan kuitan asian lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan pinanya ngini amang nang baku piah hirang sidin tu beesa pulang memberi sawiran harga 5.000 dibagi sabarataan cuman di muka aja nang dibagi pian masih ada lagi tukang terbang di belakang jadi wan pian tetap kita doakan mudahan mangai pian panjang umur sehat badan mudahan rezeki selalu dilancarkan mudahan tahun ini sidin bebini pula amin mas ada nang bini pula terima kasih banyak
sabarataan nang wabil khususnya bubuhan sungai Kupang karena di pang awal ulun bemadihinan sudah ada diberi buai duit sawiran lalu nang tak lupa ulun mendoakan nah ni anak siapa berjalan memberi sawiran pinanya tuh abahnya menguringi ke hadapan lalu lawan pian ulun mendoakan mudahan anak pian selalu disehatakan mudahan sekolah inya nang pendapatan mudahan topang inya berbakti lawan kuitan mudahan pian sukses dingai ke masa depan ke masa depan kami mau ucapakan pinanya buhan pian di sini sabarataan buhan sungai Kupang pastinya pemberian lalu nang tak lupa lawan nang bisa sini ulun mendoakan bisa nang sungai Kupang ini diberi rangan jadi nang tak lupa yunai kita doakan mudahan kampung pian itu pang di sini pai buai selalu aman terhindar dari bala musibah apapun juga mudahan diselamatkan mudahan kampung sini itu masyarakatnya begawi para jakian juga nang kampung sini diberi keberkahan lah keberkahan jadi madihin kami mana rasakan jadi nang lawan pian pulang sabarataan nang ada di sini ulun mau ucapakan baik pian di muka buai nang tak kumpulan ini nang pemula kami menampilakan pinanya imbah ini kami meminta izin hendak nang makanan jadi lawan pian ini sabarataan baik nang tuh bermotor atau bahkan deraan mudahan beretaan selalu salamatan lalu nang tak lupa kita mendoakan tampolo masih banyak buhan pian tak kumpulan jadi wan pangantin kita mendoakan jadi wan pangantin nang dua laki binian ayo sabarataan kita mendoakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan tuh pangantin nang di palaminan inya panjang umur mudahan sehat badan mudahan pangantin selalu dalam lindungan mudahan pangantin sehatnya pangantin di jalan ketaatan mudahan pangantin sehatnya pangantin dikuatkan iman mudahan pangantin itu para jakian usaha tuh pangantin diberi keberkahan mudahan pangantin inya laki binian aruhoi rahayu beda dua tuntung pandang mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kita mendoakan mudahan pangantin selalu dalam lindungan di dunia di akhirat tak akan terpisahkan lah terpisahkan lalu madihin kami menarusakan jadi nang tidak lupa kami mau ucapakan jadi nang pemula kami menampilkan kepada ibu bapak pian nang sabarataan jadi terima kasih kepada tadi amang nang maatur jalan kami nang 5.000 sama dibagi pulang jadi lawan pian mangai ulun doakan mudahan beretaan di sini amang-amang nang ada tak kumpulan nang wabil khususnya tadi memberi sawiran mudahan tuh sampian selalu sehat badan aina bulik di sini hajat dikabulakan
Jadi tak lupa sakadar ulun padehi lawan nang itu ading nang memakan es krim nang ada di muka kami hanyar tuh disembet husai bersembunyi jadi tubang kami sakadar mau ucapi nang ini kawan ulun nang mencatok rolling kaai ngarannya Husni tadi bang menulis hendak minta nomor HP karena ujar manis sambil memakan es krim nang taong kai gigi jadi lawan pian dingai ulun padehi nang ini kawan ulun hendak minta nomor HP karena imbah madihin aku Husai manggeni lalu nang tak lupa ulun nang mau ucapi inya kisahnya aja Husni ay bersembunyi padahal dalam hati hendak ajar memberi lalu nang tak lupa ulun nang mau ucapkan kepada ibu bapak ulang sabarataan jadi lawan ibu nang awak saling kenalan nang memberi duit ini harga puluhan mudahan gue pian panjang umur sehat badan nang dilihat-lihat pinanya sidin betianan atau ngitung ada sakadar ipik kalam makan jadi lawan pian ulun mendoakan mudahan bulah pian sehat setiap hari mudahan makin hari tambah disayang laki sehingga laki pian duit banyak memberi banyak memberi jadi madihin kami menarusakan jadi nang lawan pian ini sabarataan laluan pengantin sudah kita doakan alangkah nang baiknya kaina berataan kita berdoa pulang tanpa lubang masih banyak nang tak kumpulan bila ulun berdoa amin akan berataan karena kini doa gasan nang buhan kita tanpa lubang temuan nang istilah kata kita doa berdoa tanpa lubang dapatan jadi nang ini doa ulun memulai akan jadi pangpian bertaan ma'aminakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan bertaan kita di sini tak dapat kita panjang umur jua selalu sehat sehatnya kita sehat nang walafiat mudahan sehat kita sehat di jalan taat jua sehat kita iman ditambah kuat mudahan bang kita rezekinya meningkat segala tuh usaha mudahan tuh berberkat mudahan bertaan kita nang kabul hajat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan bertaan kita dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad mudahan bertaan baik gue kita selamat mulai dunia sini sampai kaina ka akhirat laka lalu tak lupa kami menasakan jadi nang 10 sidin menambahiakan terima kasih banyak mengnah nang lawan pian lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada abang-abang nang maanu piring ulun menyapa pian piranya abang-abang nang tak jauh dudukan nang menyintaki piring tak lupa mau ucapakan jadi lawan pian ulun mau akan mudahan berataan nang menyintaki piring panjang umur sehat badan mudahan berataan hajat dikabulakan jadi nang tak lupa kami menarusakan mungkin nang bemadihin kami nang pamulaan pinanya imbah ini satu mat nang betahan jadi lawan pian kami mau ucapakan nang ada di sini nang masih tak kumpulan alangkah baiknya kita wan acil paman nang di sini bejualan baik bejual nih es krim atau bejual ngapa nang itu nang guringan nang jelasnya ulun bertaan mendoakan mudahan acil paman di sini bejualan mudahan bertaan pian para rezekian usaha buhan pian diberi keberkahan mudahan laris manis buhan pian dagangan la
kepada bapak ibu bertaan nang di sini. Tadi bang doa sudah saberataan, pinanya imbah ini satu mat nang betahan. Pinani memberi pian nang sudah bebini atau masih bujangan. Lalu lawan pian ulun mendoakan, bagusnya buka pina bagi di belakang. Jadi lawan pian ulun mendoakan, pian sudah bebini atau masih bujangan. Jadi ujar bujang ulun mendoakan, mudahan bang lah pian sehat setiap hari. Mudahan bang pian kaina bangai bulik, mudahan dilindungi, mudahan tahun ini pian bangai bebini. La bebini jadi mandihin kami mana rasakan, kepada tu pembakal mudahan salamatan. Jadi lawan pian ulun mau ucapakan, jadi nang tidak lupa kami mana rasakan. Jadi dimadihin bu ay nang tu satu mat lagi dilanjutakan. Lalu nang terfokus lawan kakak di hadapan, nang berbaju hijau nang awak saling kenalan. Padahal umur toha tapi manukar kiong nang kaya kakanakan. Jadi tak lupa ulun mau ucapakan, terima kasih banyak ibu-ibu lah lawan pian nang berbaju piro bertaan singkal mayang. Jadi lawan pian ulun nang tidak lupa bu ay mendoakan, mudahan ibu-ibu pian saberataan nang wabil khususnya nang memberi sawiran. Pian nang panjang umur sehat setiap hari, mudahan makin hari tambah disayang laki, sehingga laki pian kada sampai bebini. Lawan ibu-ibu ulun doakan lagi, segala hajat pian dikabulkan ilahi. La ilaha dimadihin kami mana rasakan, jadi nang tidak lupa kami mau ucapakan. Lawan ibu bapak pian saberataan, jadi imbah ini mungkin nang tu satu mat kami istirahatan. Ulun minta izin kepada tuan rumah pian sudah mengundang, mungkin imbah ini kami satu mat makanan. Lalu nang tak lupa kami mendoakan, mudahan acara pian nang ini bepangantinan sampai tuntung acara, mudahan dilancarkan, mudahan di acara diberi keberkahan. Lah keberkahan kalau nang terfokus lawan acil baju hijau mengamira nang sendiri, nang awak pina kenal tak lupa ulun ucapi. Jadi awak kenal pian cilai kada rugi, karena tupang untung leh di tunang laki. Pabilanya malam hendak membunuh Yahudi, bila hendak membebam kada usah dililami. Jadi ni beparak coba nang pian liati, nah ini tinggi besar awak si dindi iti. Jadi lawan pian ulun memantonakan, ay nyaman-nyamannya kaay makan di wadah, ay nanang biginya kaay buang kalubak. Ay nyaman-nyamannya apabila dapat nang lamak, bila hendak dihentak dijamin kada bergerak. Ano kondisinya kena jadi pangkawan cilai nang membisiki di talinga sebelah kanan, ujar acil nang gendut liwar kahaharuman, inya nang mencium gelianan nang di dalam. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan, mudahan bangkaina kawa pulang betamuan, bila kita betamu mudahan lamak pulang pian. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan, keninang madihin kami mana rusakan, kepada ibu bapak pian saberataan. Tadi nang pemula ulun membawa pantun nang sebagai hadiah, jadi imbah ini satu mat kami bertahan. Terima kasih banyak nang mana pian sudah ada memberi sawiran,
mudahan beretaan rezeki dilancarkan. Lawan bang ibu nang bang kacamata hirang, harga 50 kada hendak maatakan. Jadi lawan acil mani dilihat kaning kagegenalan. Lalu nanta lupa ulun nang mau ucapi kaning pian genal tapi kada tanya kaki. Bu lamunnya kawa kaning pian dinya kaki. Kaina bang nyaraknya karikakan wan buit panji. Dipaksa dehian gitu Pak. Terima kasih Bu lah sekali lagi, mudahan gue bian dilancarkan rezeki, mudahan beretaan kita kawan naik haji. Nang mana masih bujang, mudahan lakas bebini, lakas bebini. Jadi bang kami terus melanjutkan, lalu nang tidak lupa ulun mau ucapakan lawan ibu bapak pian nang sabarataan. Mungkin satu mat lagi madihin kami bertahan, kaina imbah ini satu mat istirahatan, kaina insya Allah disambung wan salawatan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan tadi ada bang Pantun pamula nang itu dian. Jadi bang Pantun ulun memacahakan, bila jerujuk ya ulun daun jimampai. Ada baikat lagi itu dedeyan kain, apabila jodoh nang ini bang sampai menjelang ini hari bang ngantin. Si 45 nang ini kuriding patah, ada patah sabila hendaknya dihijak aja. Lalu beretaan kita langsung berdoa, mudahan tuh bang ngantin sakinah mawaddah warahmah, mudahan tuh bang ngantin selalu bahagia. Lalu terakhir kami mau ucapkan, kalau bang ada kaina jerum nang patah, jangan pian disimpan ini di dalam hati. Kalau bang ada kata-kata ulun nang salah, banyak meminta maaf, minta rela hari ini. Kaina madihin insyaallah disambung lagi kepada tuh pembakal tak kumpulan tuh hari ini. Mudahan tuh pembakal pian nang salamatan selalu dilindungi. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan kepada ibu bapak abang-abang beretaan, nang mana hanyar datang silahkan dulu makanan, karena menunya sudah disediakan. Kaina gin imbah ini kami juga hendak makanan. Lalu terakhir ulun mau ucapkan banyak meminta maaf, minta rela lawan pian. Wassalamualaikum satu mat kami bertahan ilahi. Kami bersatu satu mat bertahan. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih.